Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi nisibukele apha eSABC lihaye. Imbasa zomculo zemungana lonene FM ziyaqhubeka nokubhiyozela ukugqwesa komculo wesitsonga nenkcubeko. Kuthathelwa ke ingqalelo amagcisa adlale indima ebalulekileyo kulonyaka uphelileyo. Okunye nathi ngoku ngumanejala wenkqubo yemungana lunene FM uRose Chabalala ukwabelana ngolwazi malunga nalamawonga ukubaluleka kwawo kwaye abaphulaphuli yintoni mhlambe abanothi bayilindele. Absheni Rose, mivukile? Ivukile minjani sesi? Yo mivukile, mi happy. Yazini yonke into nje i-right. Firstly mandithi huntshu kulomsitho ubaleke kangaka. Senditsho aniqali kwenza koko for the past 29 years kudala nithe iqoloni wenza. And yafuna nje into yokubana wabelana nathi ngohambo lwenu kule minyaka igqithileyo kuzawuthi kangoku. Okay, nipfumeleleni nihlamusela bahlaleri ba SABC News leswaku masagwadi ya hina ya vuyimbeleri ya Xitsonga ya sungula hi lembe ra 2002 lembe leri ra 2025 hi ta va hi endla edition ya vu 20. Ku ve na ku pfa hi breaka la xikarhi mi ta tsundzuka ku ve na minkarhi yin'wana ku va na ti-COVID swin'wana hi pfa hi yima hi nga ha yi mahlweni na wona masagwadi lawa na le ka malembe man'wana. So this is the 20th edition eka lembe ra 2025 laha hi nga tsaka swinene tanihi xitichi xa munghana lonene lexi welaka ehansi ka nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga ku nga SABC. Hi twa hi tsake swinene ku va hi ta eMpumalanga ro sungula eka matimu ya xitichi xa munghana lonene FM eka loko hi languta eka 20 wa malembe lama hi nga va ni masagwadi i ro sungula hi ta eka xifundza lexi. Hi tsake swinene nakambe loko hi karhi hi tlangela 60 wa malembe munghana lonene FM yi karhi yi haxa hi vona swi ri leswikulu swinene ku va hi ta eMpumalanga hi tlhe hi ta tlangela 20 wa malembe ku nga 20th edition. Hi tsake swinene tanihi xitichi. Xin'wana lexi ni nga xi vulaka hi vuyimbeleri bya hina bya Xitsonga kumbe masagwadi lawa xikongomelonkulu xa wona i ku va hi hluvukisa ririmi na ku humelerisa tinqambi leti ta ha sungulaka ku va va yisa emahlweni vuyimbeleri bya Xitsonga. And tanihi SABC i vutihlamuleri bya hina ku vona leswaku hi hlayisa mfuwo na ndhavuko wa hina tanihi Vatsonga Machangani. And njengokusisho into yokubana kule minyaka yena jongana nemiceli mngeni ehlukileyo ukusukela kwi-COVID-19 siyaqonda into yokubana apho sasingakwazi kwakwenza nto uqonda ubana naku ufuna ukwenza into kodwa uvalelekile usendlini. And yafuna uqonda into yokubana mhlawumbe kuwo lo nyaka umxholo uthini okanye i-theme kuzo imungana lunene FM Music Awards. And why was it important into bangaba mhlawumbe nibhiyozele ezenkcubeko kwakunye ne-music industry within the Tsonga community? Okay, theme ya hina ya lembe leri hi ri #matimba ya vunanga hi tlhela hi ku #60 matimba ya vuhaxi hi swi coina kumbe hi swi hlanganisa na ku va tanihi xitichi xi tlangela 60 wa malembe. Swi na nkoka swinene ku va xitichi xa hina xa ha ya emahlweni ha swi hoyozela tanihi xitichi ku va na SABC yi hi seketela na van'wamabindzu va hi seketela hi swa timali. Ku fana na lembe leri hi rhurheriwe hi masipala wa Bushbuckridge hi twa hi tsaka swinene eka endzhaku ka loko hi vuye eka COVID hi rhurheriwile hi masipala wa Greater Tzaneen ku ringana malembe manharhu. Hi nkarhi wa COVID hi kotile ku va hi endla virtual awards laha hi nga yimangiki ku va hi ya emahlweni na masagwadi lawa hi ku ma na nkoka swinene loko hi languta eka timhaka ta ku antswisa vuyimbeleri bya hina. Xin'wana lexi ni nga xi vulaka nkoka wa ku va hi va na wona masagwadi lawa loko hi languta hi tlhelo ra ikhonomi xifundza xa Mpumalanga xi ta vuyeriwa swinene hi tlhelo ra ikhonomi. Tihodela ti fully booked ku ta va ku ri na vapfhumba lava taka kusuka eka ti-province to hambanahambana lava nga ta tala xifundzeni xa Mpumalanga. Swi ya tlakusa ikhonomi na ku va swi endla leswaku hi kota ku tshinelela vayingiseri va hina lava kumekaka exifundzeni xa Mpumalanga
eka tindhawu ta vo Bushbuckridge, vo Hluvukani, vo Kenhuku, vo Mkhuhlu, vo Nkwinya Mahembe, laha hi xitalo hi haxaka hi ri a Joni na le Polokwane. So swi endla leswaku hi va detached nyana na vona, so ku va hi tela Mpumalanga i mhaka yin'wana ya nkoka swinene eka vayingiseri va hina va Munghana Lonene FM, makombandlela. Makombandlela nami ngasike ndibe phayana and siyaqonda into yokubana nini niyaziprida ngoba mhlawumbe kube khona i-artist esingatsho into yokubana zipromotha kakhulu ulwimi lwesinguni, ulwimi lwesitsonga. Njengokusitsho into yokubana ihoteli kuba kuzawuza abantu besuka kwiindawo ngendawo, into ethi nyhani ezoqoqosho zizawuthi ziphucuke, kodwa asikwazi into yokubana sishiye ngaphandle indlela oku okuzawuthi kupromote our local artist and also preserve the language yesiTsonga. Ingaba mhlawumbe umsitho kumila kunje uzoyiqaqambisa alondoloze njani i-culture? Okay, eka masagwadi ya hina ya vuyimbeleri lembe na lembe hi va na category leyi vuriwaka best newcomer, laha ku va ka ku ri ti-artist leti ta ha sungulaka ku va ti kandziyisa. Na loko hi languta eka festival lineup ya hina ku na ti-artist ta local hi vula ku fana na la Bushbuckridge. Loko ni tsundzuka kahle hi na almost 11 artists leti ti humaka aka masipala wa Bushbuckridge. Hi tlhela hi nghena na le ka the province hi yona hi yoxe hi na Sipho Makhabane loyi ku nga a legend ya la Mpumalanga. Hi tlhela hi va na ti-artist ta ku fana na va Dr Thomas Chauke lava ku nga vona ti-legend eka vuyimbeleri bya hina bya Xitsonga, na tin'wana tinqambi va General Muzka, na tinqambi leti ta ha sungulaka ku fana na vo Metro Beats lava na vona va ha taka na hi xi vitanaku i xigaza xa ma-2000. So lava va yisaka emahlweni ririmi kambe hi ndlela ya fashionable leyi fambisanaka na age group leyi nga kona ya ma-2000 ku hi nga va siyi behind. So hi vona hi ri ku endleni ka swa nkoka swinene tanihi xitichi loko swi ta eka ku vona leswaku hi enerisa ti-age group hinkwato, young and old va va covered hi lineup ya hina xikan'we na ti-nominations leti hi nga ta va na tona. Ni pfumeleli ni tlhela ni hlamusela leswaku hi la a Bushbuckridge kusukela hi Sunday hi na ti-road shows laha hi vhakelaka eka tindhawu to hambanahambana, hi ya hlangana na vayingiseri va hina hi winisa na xikipa lexi ma xi vona xa XMA 20 na bucket hat ya kona laha vayingiseri va yaka va xava mathikithi va wina t-shirt leyo saseka. I will send you one. Yo, ndizokhensa So kanjani? Ndizokhensa kanjani if yeah, so ungangithumelela, ndiyayikumbela hle. And ndiyafuna ukuqonda because ubalula apha amagcisa nabaculi abaphezulu kakhulu, sentsho ubalula amagorha afana noSipho Makhabane, oGqirha Thomas Chauke. And ndiyayithanda lento itshoyo Rose xa uthi mhlawumbe i-lineup yenu izokwazi into yokubana wonke umuntu azive amkelekile ukusukela komncinci ukuya komdala. Ndiyafuna ke ngoku ukuqonda into yokubana mhlawumbe ngeyiphi criteria enthe nabe kanti niyayisebenza xa nijonga kwii-nominees kwakunye nabantu abazawuphumelela kwii-awards zawulo nyaka. Okay, loko hi languta eka ndlela leyi hi yi tirhisaka loko swi ta eka ti-nominees ta hina a xitichini ku na committee, nomination and adjudication committee leyi cheriwaka hi Khalanga Pat Mathebula. The committee va tshama hansi va languta tinsimu leti ti nga humesiwa kusukela hi ti 1 ta August eka lembe ra 2024, 31 August ku fika 31 July 2025. Hi tirhisana na internal audit ya hina ka ofisi ya vo Lucas Ntuli na Wednesday Malungani lava hi pfunaka swinene to check or to verify ku ri indeed these songs or music low wu wela within the period leyi nga setiwa by the station. Hi na ti-SOPs leti hi ti landzelaka, standard operation procedures ta ti-awards laha hi langutaka ta ku risimu rero ri veka playlist ri na of good quality. I responsibility ya hina to curb tinsimu leti ti tisaka ti hlohletelaka rivengo ku nga ku
institute hatred, a hi ya ti papalata ti incite ka violence, we ensure ku ri tinsimu teto we set them aside if ti na ti incite violence and stuff. So the committee, they look at that, the quality of songs, the time release period, and yeah, leswi va swi langutaka na the popularity of that song at that particular time. And when we look at the issue ya the lineup, we consider not the issue ya ku ri at that time who are the crowd pullers. And when we look la hi nga kona laha Mpumalanga, in our neighboring country leyi nga na vayingiseri va Munghana Lonene i Mozambique. Hi na ti-artist timbirhi from Mozambique, Mr. Bow and Nelson Tivani. Ku va hi attracta na our listeners from our neighboring country Mozambique. So a hi langutanga ntsena eka ti-artist ta la Afrika-Dzonga leti ti hluvukisaka ririmi ra Xitsonga. Eka malembe lama nga hundza hi ze hi nga endzela na le ka lembe ni ngo eka tiko ra Mozambique hi ya tlangela birthday ya Stitch hi lembe ra ni ngo 2008. So hi na vuxaka bya kahle eka masagwadi ya hina, hi swi kotile na ku honora na ti-artist in the past leti humaka eMozambique kota ku fana na va Xidimingwani, Marcosi. So hi leswi hi swi endlaka loko hi languta eka timhaka ta ku hluvukisa ririmi ra hina beyond South Africa. Yes, beyond South Africa, Afrika-Dzonga. And ngiyayithanda kakhulu lento ibalulayo kuba kaloku xa uzawuthi ni-attractor nabaculi abasuka ngapha kwemedia koMzantsi Afrika, into ethi nani ninento yokubana ngaphambi kokuba ndithi ndingum-South African, I am African, and that creates i-unit, into yokubana sibumbane, singabulokani, koko sithandane sisisizwe. And ndiyaqonda into yokubana Rose utshilo ngaphambili into yokubana nizawuba nayo i-best newcomer, uqinisekisa into yokubana ni-promoter i-local artist. Kwaye ndiyayithanda into yoba ngaba mhlawumbe nokuba niyajonga uba ngaba ngowuphi umyalezo lo artist eyithumelayo kwingoma yayo. Ngoku ndiyafuna uqonda into yokubana mhlawumbe ingaba kwezi new categories eninazo ingaba lukhona utshintsho mhlawumbe oluhlukileyo elithe nabe kanti niyaluzisa ngaphambili kwezi awards. Okay, na khensa swinene. Eka masagwadi ya hina hi na 15 categories. I ti-categories ta ku tala a hi engetelanga nchumu ka lembe leri hi mhaka ya swa timali. Hi na ti-sponsors lava hi sponsoraka eka masagwadi lawa. So a ku na category yintshwa hi nga yi tumbuluxa, hi na ti-categories leti hi nga va na tona eka malembe mambirhi manharhu lama nga hundza. Kambe ku tlhandlekela kwalano a hi langutanga ntsena eka ti-artist leti ti nga ti nga ni ngo a ti ri ka ti-nominations, hi tlhela hi ri na ti-5 special recognition awards laha hi honoraka ti-artist leti ti nga hluvukisa swinene evuyimbeleri bya hina bya Xitsonga. Eka lembe leri hi ya xixima Manflow hi sagwadi ra Living Legend, MG Nhloma hi sagwadi ra Living Legend. Hi tlhela nakambe hi tekela enhlokweni tinqambi leti nga hundza emisaveni ku fana na Ntombi Marhumbini, na yena hi ta n'wi xixima posthumously. Hi tlhela nakambe hi xixima na muhumelerisi wa vuyimbeleri ku nga yena Ringo Mukhari, na yena hi ya n'wi xixima posthumously. Hi tlhela nakambe hi xixima Isaac Chilwane, na yena u ya xiximiwa posthumously. So masagwadi ya hina ya khutaza tinqambi ku va va yimbelela tinsimu hi ririmi leri nga hlantsweka. Hi tlhela hi va khutaza ku ri va nga yimbeleli tinsimu leti ti hlohletelaka madzolonga, na leti ti hlohletelaka rivengo, na leti ti rhuketelaka. So hi masagwadi lama hi encourage ti-young artist ku ri va yimbelela va tirhisa language leyi nga pure tanihi ku va va preserve our language. Hi leswi hi swi langutaka loko swi ta eka masagwadi ya hina. Hi tlhela hi langutana hi ndlela leyi hi va khutazaka. And masagwadi ma hina ma hambanile na masagwadi yan'wana kusukela loko hi sungurile hi 2002 ya famba na mali. Song of the year or most popular song u ya kuma 25,000 rand loyi a votiwaka hi vayingiseri. Hi tlhela nakambe hi languta ka the artist loyi a nga kuma most votes a tlhela wina ti-category to tala.
u kuma another 30,000 rand. That award kumbe sagwadi rero ri vuriwa Dr. Thomas Chauke Awards. The reason hi ri na Dr. Thomas Chauke Award, hi honora kumbe we're giving Dr. Thomas Chauke flowers while he's still alive. Hikuva hi n'wi honora for his role he played aka ku developa na ku hluvukisa vuyimbeleri bya hina bya Xitsonga. And hi tlhela hi encourage ti-artist ku ri Dr. Thomas Chauke, the way he conduct himself is a role model ka ti-artist tin'wana, so they must follow his footprint. So we encourage them to behave kahle, they avoid the beef and stuff. That is beautiful. And So into endiyithandayo, yeah, aka ti-category letin'wanyana, the 15 category, and go 18 categories. Muwini u ya famba na trophy na 20,000 rand. and So into i masagwadi, ungaqhubeka. yeah, hi nga ya mahlweni. Into endiyithandayo, Rose, kwezi 15 categories, you also have 5 special recognition enizawuthi nizinikeze abantu abagqwesileyo. And ndithanda nale piece uyithethayo yokubana ifamba namali. We do know into yokubana bekuye kwabakhona izikhalazo, andizumenshina ezi awards, kodwa ke ufumanisa into yokubana ii-artist ezinkulu apha eMzantsi Afrika ziyakhalaza zisithi hayi inkcitha xesha into yoba ngaba mhlawumbi kube khona ii-awards, because umntu ufumana itrophy kuphela, akho kwanto eliphepha ekhatshwayo okanye imvulophu ezoba nemali, zii-awards nje kuphela, comparing to other countries, ingakumbi xa sijonga kwii-countries ezise-north. Why nibone kubalulekile into yokubana kwii-artist enizaziwonga into yokubana yonke le nto mayihambe nemali? Leswi hi nga swi endla i ku va hi va khensa eka mintirho leyi va yi endlaka. Tinqambi ku va va humelerisa vuyimbeleri bya vona, va ya record a ti-studios, va va na ti-backing vocalist, ti-guitarist, ti-pianist na hinkwavo lavaya va 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 tirhise mali. So loko hi va nyika mali, i just an incentive ya ku va hi khensa ku ri loko hi languta eka vuhaxi bya hina tanihi Munghana Lonene FM, ni nga vula ni ku 70% ya the content or the whole production leyi hi yisaka amoyeni i music. And loko hi languta tanihi radio station hi tlanga swinene, chunk leyikulu i ku va hi tlanga vuyimbeleri bya hina bya Xitsonga, ku va hi tsakisa vayingiseri. Se hi vona swi fanerile ku ri hi ri xitichi hi va nyika nyana xa n'wanchumu. Loko hi va nyika trophy yi tsariwe vito ra vona na dummy check leyi nga na vito ra vona, swi tshama na le miehleketweni ya vona for nkarhi wo leha ku va a yi languta. Ni tsundzuka hi lembe ra 2004 loko ni nga hoxisi, a ni votiwe ku va a best presenter of the year hi nkarhi lowu a na ha ri moyeni, so va ni nyika a dummy check ya 10,000 rand. I still have that dummy check in my house, you know. Halala, So Rose. yeah, so hi vona swi Wow. ri very important. You can see na la ka ti-screens la ku ri ku na ticheke leti va nga ku nyikeni ti-artist lava celebrate-aka ku wina. So swi endla ku hambana na ku khutaza ti-youngsters lava va ha kulaka ku ri not ku ri va yimbelela for the sake of money, va yimbelela vuyimbeleri lebyi nga kahle ku mara siku rin'wanyana va Munghana Lonene FM va ta hi vona mintirho ya hina, va ta hi khensa. Batayikhesa nganyenene nangenyaniso. And njengoba usitsho ndiqinisekile into yokubana bayakhuthazeka kakhulu, ingakumbi into yoba umntu aphile impilo eyiyo ukuze abe kanti naye afumane ukuwongwa. Ndiyafuna uqonda ke ngoku into yokubana ingaba mhlawumbe oku kuye khuphula njani i-community participation, kuba siyaqonda into yokubana oko nisasaza ereyidweni nisitsho into yokubana abantu mababe khona beyinxalenye. Ingaba mhlawumbi into yokubana nenze ukusasaza kuyincedise njani impumelelo yezi awards kwiminyaka edlulileyo? Okay, loko ni languta eka masagwadi ya hina lama nga hundza eka tindhawu hinkwato leti hi nga famba ka tona, loko swi ta eka hi ndlela leyi yi vuyelaka hi vuyerisaka kona eka vaaki, n'waximawusa kumbe someone, a hawker loyi a xavisaka ti-peanuts around the corner exitarateni, sweswi u ta kuma an opportunity ku va a ya xavisa la stadium.
swi hetelela swi pfuneta even though swi va swi ri swa interim nyana nkarhinyana walowu wa December, but when we look at the issue ya poverty alleviation, ya pfuna swinene. Hi tlhela hi languta na issue ya job creation. Vanhu va ku tala, tikhampani ta ku tala leti ti nga kuma business ra ku va ti tirha la eMpumalanga, xikombiso hi laha hi nga kona, lava endlaka xiteji va fika va thola vanhu lava va tirhaka va kumekaka ka that community. Vanhu va matende va thola vanhu lava va kumekaka ka community yaleyo. Ni ngo ti-services hinkwato ti va ti huma aka that particular community. So hi ri SABC kumbe Munghana Lonene hi vuyisela back to the community, hikuva hi nga teki munhu wa ku huma a kule a ta xavisa timanga or a chisa nyama or something. So ni vona swi pfuna swinene loko hi langute eka timhaka ta ku vuyisela eka vaaki. Loko ni languta hi ku ya eka SABC ku hi vuyeriwa njhani, hi va hi ri na SMS line leyi vayingiseri va vhotaka R1.50, but loko ti ri R1.50 ti ri a million xikombiso, ti endla ku hambana eka khofa ya SABC and ya hi pfuneta loko swi ta aka ku ringeta revenue generation loko hi langute current situation ya hina tanihi SABC. Handle ka sweswo hi tlhela hi va na van'wamabindzu lava tikhampani leti ti hi seketelaka ku vona leswaku masagwadi lawa ya humelela. Eka lembe ra 2025 hi seketeriwa hi Bushbuckridge Municipality tanihi murhurheli host. Hi tlhela nakambe hi seketeriwa hi va SAMPRA lava na vona va hi pfunaka, ku nga khampani leyi langutaka timhaka ta swa vuyimbeleri kumbe swa tinqambi. Hi tlhela nakambe hi seketeriwa hi LTA Limpopo Tourism Agency, hi tlhela hi seketeriwa hi ndzawulo ya hi tlhela hi seketeriwa hi ndzawulo hi seketeriwa na hi ndzawulo ya mitlangu, vutshila na vuhungasi eMpumalanga. Hi va na van'wamabindzu vo tala lava va hi seketelaka. A hi tlhela nakambe hi ku ya hi leswi masagwadi ya nga avisiwa xiswona, u kuma leswaku va ku best newcomer hi seketeriwa hi LTA, most popular song hi SAMPRA, sweswo. So ni khutaza na van'wani van'wamabindzu ku lembe leri taka loko hi tlhela hi vuya hi ku laha Mpumalanga hi ta va kona ku ringana malembe manharhu, ku va na van'wamabindzu ti-categories hinkwato ti va ti ri na sponsor. Swi ta endla ku hambana swinene eka masagwadi ya hina. Ngenene nangenyaniso. Ndiyayibona nefowuni yakho ingathi iyakhala apho. Ndiqinisekile into yoba ngabantu abafuna amatikiti. Ingaba mhlawumbi amatikiti ahamba njani? Abantu babhaya okanye bawathengisa ngesantya esiphezulu? Mathikiti ya hina eka lembe ra 2025 ka masagwadi lama Exma 20 ya famba hi ndlela yo hlawuleka. Last week kumbe a Limpopo a Polokwane a ku ri na game ya Pirates na Marumo Gallants. Mathikiti ya hele hi 3 hours. Na lawa leswi ma fambisaka xiswona I doubt ku ri by vo 5 mundzuku ma ta va ma ha ri kona. Hi na ma VIP laha thikithi ku nga 450 ra VIP leri ku nyikaka opportunity ya ku u kuma parking ya decent, u ya tshama eka makey, u rhaba ti-shoulders na vo DJ Brian va Khonaiza na vo Xikwembu xa radio na vo Rozana. U tlhela u kuma food, swakudya swa decent. Hi tlhela hi va na ra general leri ku nga 200 rands. Mathikiti ma hina loko ni languta ka ma VIP namuntlha loko ri ya pela ma ta va ma herile. Lama ya ma general na wona ma le ku fambeni swinene. Laha Mpumalanga va swi tsakerile swinene, va very very excited loko hi ta eka timhaka ta masagwadi. And ku tlhela ku ri na listeners club Bushbuckridge Munghana Lonene FM listeners club, lava na vona va hoxaka xandla swinene loko swi ta eka ku maketa mathikithi ya hina. Va xava, va posta ka their social platforms. So mathikithi ma le ku fambeni swinene. Hi tlhela nakambe loko hi languta eka timhaka ta ku driver ticket sales, hi va na ti-simulcast na our sister station swa ku fana na Ligwalagwala FM. Namuntlha hi ta haxa afternoon drive together na vona, Thobela FM na Phalaphala FM na Ikhwekhwezi station of the year. Hi haxe na xona aka wa morning drive this morning. So mi nga swi vona leswaku when it comes to
ticket sales drive hi le ku ringeteni left right and center hi yo mhaka mathikithi ya hina ma ri ku fambeni like magwinya yo hisa hot cakes. Injalo, injalo nyani. Ingaba mhlambe ndiyafuna ukuqonda xa sizayiqala siyiqongqothe ingaba mhlambe i-impact yezi awards kwi-artist. Siyaqonda into yokubana ewe kuyabhiyozwa nabo banikezwe itrophy bambi bafumane nemali njengokutshilo ekuqaleni into yokubana iyabancedisa kakhulu into yokubana abanye babe khona izitudio, i-backup artist njalo njalo. Kodwa beyond the ceremony and xa sawujonga i-career yabo 10 years later ingaba mhlawumbe eyona impact ebethelelwa zezi awards ithini? Loko ni languta eka vumundzuku bya tinqambi ta ka hina ni vona byi ri lebyi byi vangamaka swinene hi mhaka ya yini va famba na trend, they are moving with times. Va kona le ka ti-iTunes va maketa vuyimbeleri bya vona and ku hava ku hi vona ku vuyimbeleri bya Xitsonga byi ta fa. Lexi ni xi vulaka hi mhaka ya ku hi vona sweswi ku tumbuluka xigaza xa ma-2000 xa vo Bliss Boy, vo Metro Beats. So hi laha ni swi vonaka leswaku and va yimbelela yini hi ririmi ra Xitsonga. Hi na ti-international artists to fana na va Musa Keys loyi a nga Mutsonga. Loko mi twa the word or the name Musa Keys mi nga ehleketa ku ri he's from America but i Mutsonga wa ku huma a Limpopo, wa ku huma ka Dzingidzingi a Giyani. So ma swi vona ku na ti-youngsters va na ku tsakela ku vona leswaku va preserve the language. Na loko ka album ya vona kumbe ya yena a ri na 10 songs u ta kuma ku 5 or 6 i ta Xitsonga. So hi nge voni vuyimbeleri bya hina bya Xitsonga byi fa hi ku na vana lava va ha kulaka lavantshwa va na ku tsakela ku hluvukisa ririmi leri. A hi nge heteleli ku ri loko a hi ngo xikombiso va Dr Thomas Chauke va nga ha ri kona emisaveni ku fana na vo Khatisa Chabalala lava va nga ha riki kona emisaveni, mara hi vona vantshwa youth va ri na ku tsakela swinene eka vuyimbeleri bya hina bya Xitsonga. So i mhaka leyi ni tsakisaka ngopfu ku vona ku ri a hi nge rely ntsena aka the traditional music lowu a hi ri na wona khale. Va le ku cinceni na ti-beats loko hi ya aka ti-OB ta hina ti-outside broadcast mi ta swi vona hi laha youth va tsakaka hi kona loko va vona their peers va Metro Beats xikombiso wa Bliss Boy va Black Myth and vo Kenise tinqambi letitsongo. So ni vona future ya vuyimbeleri bya hina bya Xitsonga ya ha ta ya a kule ya ha ta hi teka hi yisa international. The future is bright. Nam njengokubona le nto uyithethayo le nto endiyicingayo into yokubana the future is bright bazoba international. Njengokuthembisile ndikombela Hetiyanga uyiphe uMr Leven. Uthembisile nashkipa Het nashkipa. Mhlambe next year nam ndizawuba lapho kube mnandi sibhiyoze. Oh bethuna. Next year ufanele uta hi ta va hasha live. Eya nosiyeza apho futhi nathi siyi-SABC lihaye sizosasaza live. And yenda kuva ke Rose ngokube sithethe usisho into yokubana wawongwa as the best presenter ngonyaka ka-2002 uba ngaba aniphosisi. So ndifuna ukunikezela ithuba ukuvuselele la presenting yakho yango-2002 apha ku-2025 uzawuthi qabaqaba nje umema abantu kuyo lo msitho kananjalo ubaxelela abantu into yokubana mabahlale bebukele i-SABC lihayi. Okay, lexi ni nga xi vulaka hi nkarhi lowu mina a ni ri muhaxi a ni haxa 9 to 12. 9 to 12 ya ku fana na ya vo ya Ukhozi wa vona ya Ukhozi konjeni this woman I forgot her name and muhaxi wa Ukhozi like even now she's still doing Ududu, is it? Yeah, refambil that word, I've got a lot in my head. So hi nkarhi lowu a ni ri muhaxi a ni tsakela ku ri loko ni haxa at the end of the show ni siya vayingiseri va ri na smile va ve empowered.
va ve Yes. ku ri lexi a xi ni endla ni ri loko ni huma ka show that makes me tick i ku va ni va sure ku ri ni empower a listener ni siye smile ka a listener's face and ni endle leswaku I remember last loko when we launch our awards I've got almost 20 years now ni nga ha ri on air mani van'wani va ta va ku she nearly committed suicide but when loko ni vulavula on air about the 16 days of activism of no violence against women and children then ku ri humani ka vukati bya abusive kumbe ka marriage wa abusive don't think ku ri u ta tlela u nga dyangi because you don't have money or someone a hi ringeteni ku va hi tiyimela hi va dependent hi nga vi independent ka vanhu van'wanyana a ni ngo a hi tiyimeleni hi nga ni ngo hi tiyimela hi va independent hi nga vi dependent ka vanhu van'wanyana a hi dyondzeni ku tiyimela as vavasati mani loyi a ni byela ku ri now u na a big house vana va yena va ye exikolweni she came out from that abusive marriage you know that makes me tick so ni empower someone so hi lexi a xi ni tsakisa hi nkarhi wa mina loko ni ri muhaxi ku loko ni heta show ni va ni empower a listener hi ndlela yin'wanyana so a swi ni endla ni va a tick so na sweswi I still encourage the presenters that I'm working with na ti-producer ku ri let's make sure ku ri we fulfill the 3 obligations we entertain inform and educate at the end of the day make sure ku your show yi fulfill these 3 And ishiyambukeli na smile. yeah so Rose na ni nga Ken tibaza Sankomo.